Ameka se John Mahama ye kwase mpanyini no obi age so an o ye kwase mpanyini no Igbo hene e Ghana wono mu fam Jimmy Captain Smart wanim se jabidie a ye de akwa bochi aho wafu ena abusunya se amlo ka se de highway ne so aye beja Twene Jonas e boso parliament eni bume e highway ne so na ne nyina efa eye Igbo king a ono no se oba bete ne kingdom e obi kingdom mu no what ase eno ena ama ende Twene Jonas case no akwakodu nanim into ono so e de ne so parliament e de aba abusunya ebi akwakoso eye John Dramani Mahama so abusunya Twene Jonas e fire Captain Kojo Smart ono so wagene de e wo eye Twene Jonas ne side onim say Captain Smart ono so yes This song is supposed to be hene ewo eye Igbo kingdom ni mu a ono so oba be di hene obi a oye journalist ewo Ghana a chese Ghana for 8 year wo no wonso wafa kire akofore na ho akwakoje eye ye kan sen appointment yes because Ghana no obi a epebibi adi Twene Jonas aba be di inkomo aka ensem ha eye GH kwabi media so me so oba so a ani de mu na wa subscribe to your channel no say ni update bia nso etomu a also onsa ebeka bi na wa share videos no ato other platforms so ama foforo so anya bi atie eje abusuya se yeba eye Twene Jonas ne supplement a oba abusuya ebi akwakoduru eye John Dramani Mahama oni eye Captain Smart enche bia na media yi so ebeto so say eye Igbo king bia ono no wa pie Ghana oso ono ba bete ne kingdom na wadi ne hene ewo mu Ghana ni bia entumi nkoho enti Nigerians fon kwa na be den ebetumi anya access no mo nso akwakwaji omani eho abusia case ni ba ye no oba social media ne so dia adane demonstration obia kire na adwen na onim say Captain Kojo Smart ono so yesine hene ewo eye omo eda omoji omani yes yesi Captain Smart yesine hene ewo ho na eno ende Twene Jonas aba be sania goni so a ono nso on fire a abusia ebi aso John Dramani Mahama so na yenkotie de Twene Jonas oka meka se enkranfo ahemfo nyina mo ye mmoa na maje so an omo ye mmoa enso ye nwe omo nam enkranfo ahemfo nyina mo ye mmoa na maje so an omo ye mmoa enso ye nwe omo nam. What I say? No rooftop today. Oh, my mimi na pampa, yeah. Of course, train am na pampa. Don't get me wrong, I'm train I say. Of course, chilling kwa. En cry him for the moya mua. Na mo biaje so an o moya mua. Nanso ye we o mo nam. Na me ka say John Mahama ye kwase mpanyini. No biaje so an o ye kwase mpanyini. Yenim eni akofa na ba. John Mahama ni andisi omo ye mmoa na obi age so an omo ye mmoa yasi ya na ehu omusuban John Mahama wuni twasere John Mahama wo ye kwase mpanyini wadi ase say wo ne ahemfo amo nkan mo ahihye hu pese mo ton Ghana ma Igbofo mo ye nkwaseafo John Mahama suyanyansa jimi omo yi pictures a wo ni Igbo kronfo na masi no Igbo hene ewo Ghana wono mu fam Jimmy enkokanye se onyo hene bia wo Ghana wono ma Jimmy dodo enkwasiafo enwe Ghana mpanifo mu ni twasere
ko sa na juboja mon ko kan kire Igbo fuo no mo wi nipa na mo mon kan kire mo so mo nya ahemfo Ghana on magimi dodo enkran ni aboa mi om ni mu kesi abrɛ me nkran fo ahemfo agimifo om ni mu kesi abrɛ me sa se mu de magimi mutimi de mu fie kura no ema foreigner no dem na mo da kios nsuo to a na kios na wohoro mo na akotuma aguba gatam no mawu na mo ko mo ya moa se sia no mawu se mo ya moa ampaye no kure mo ya moa Igbofuo moa no omo ya wudifuo omo ya criminals sentina da bia ni pakum sa adwoma ma kwase ampanyi ne nkranfo ahemfo no asese a omo abegu Ghana o se ve. Don't get me wrong, we Ghana ni na cost of 200 plot and come from Manada. Ghana ni and the cost cast up 200 plot and came from Manada. But foreigner bois. Ube tiya kwa Nigeria say, oh kotina Igbofuo asase so akwaji 200 plot akofra ho hene we ya bois. I'm for that one kan man sua nyansa enkwasiafuo achimifuo. Captain Smart, when him say Jabidie a yede akwa bochi ahun wafu ena wode nam wafu sesi ayese on deputy chief edema Igbofuo no deputy chief edema Igbofuo no wo dey sell out bibini value what you have bibini abwe value what you have and cry for way mo value no ma mo is Lagos si awo for nko na landlord for mugu nkran wa jimifo enkwasiafo bini jimi too much Igbofuo no omo ya wudifo omo ye criminals omo twetwa nipa ton omo wi nipa nam nti se mo say 200 plot na omo ba besi community no master tia akum Ghana for what you say no omo di nipa part akomu krom Nigeria omo nyina yawudifo enti sa nkofo we mu no ye mo omo chance America kura Trump abandi omo dadada what you say mdabi mu di magimi nti eno ani say mo nwene Ghana fo ho mo nwene nchirima ho eno mafu ahemfofo nkwasiafo mafu na hia mo nananum akoa je oman yesi ho mo si magimi nti mo di oman ne kochekwa mo nananum ye nananum abro mo magani agi independence amaye mo si magimi nti mo di oman ne koche mo di oman ne koche se ya na ayifo no sa ayifo no Palestine fo no omuma Israel fo betena masase so oh ye de ye paawo na yesi Israel fo ku omaje asase ni nyina so se ya ena ama Israel fo ku omu nyina age asase konkremofo no omagimi ti se Ghana fo pepe omagimi ti se ya ye moa ene da bia nkremofo ne yese omudindi nti a da bia omkoku Israel fo na monte asase kira no eye omu nananu magimi na omu de nsase ema Israel fo se ya oh bo magi 200 plot sa ti omu ba na fe 200 no omu nkoso a na omu ne kromu ofo okun na nam so omu ya udifo nti ujimi a na omu ku na omu afo wa asase obi antime nkasa bi ko omu no omu kum nipa what you say ye omu ye Igbofuo what you say Igbofuo ye wo Igbo ne ye wo Yoruba sankofo emu no omu ne ayifo omu nti se Ghana fo ayifo no Ghana fo ayi Fulani fo na omutimi ye ni papa Fulani ni Ghana omeku na ntwe no be ma na real no ba ye ni ala no we mu do mukum ni pa real what you say omu ye wudifo nti sankofo we mu no ye mom chance say omu mra metna ho yense se omu nyina mfra mu kuro mu mra ye ma omu asase abo omu ohene we Ghana dwoma ma jimi amebo pa mo bia kopo no woni nkran hene no Ghana nche wo hwe ase fi Ghana nche kwase ampanyi jimi value wa henie no ti se de asante hini value na henie no o ka se kuma ase Igbo ni abo betimi akofre no ho ohene wo adan na majimi on nkran o sa stupid people munsia asantefo they value what they have min ko fa ka chem da do se mu de majimi to the sense say uda obeda da ma feeling udi wi ase kwahin
was what Jimmy Beda kiosk nan tontomario nsuto isukasi eto ana ohuru kiosk no e de wakɔhye gatam no awu na wo ho afa fie sese Jimmy si ya nam de tenkan ho adai mu ya mu a obi amu abrochire ben man ka ese mu hunyansa ese kumasefo nkwasiafo na egura mu ono da bi mu Jimmy chen ayi bura hafofo ma Jimmy chen ntafo no ma Jimmy chen ayi sehwefo nkran nyapade wo nyina entafo dia efiri ana aba asantefo efiri ana aba manfra adai no ma Jimmy sa stupid people man suanyansa ka manche this week minyao adai no waji ka kwaji wasasi from sem na famans ayi enkranfo no ana fama asantefo eni sehwefo ne ntafo no omna e Ghanafo na mo pam ibofo no om komba bi om dia mu betimi aye om ne se om pa om hainan ewo nkran no mo ntrawo dan se yebe mo ma oni sase ya om besi ohene wa bodam ebi ni wiase ba bia wo betimi akọ England se me ma beto asase wo England di me ba be ye ohene ana ohema aka kencha ase wa bodam is impossible bibini na niti abofom bibini na ekwasia bibini na anwene jomama wo hwe ase fi jomama kwasia mpanyini woni akronfo na egro kwasia mpanyini ibo hene no aboe woni no pictures woni ni didi aboa aden na kronfo bia na nadamfo ne mahama kronfo agrada yede ne kona agrada mahama wa pia ne yire sinchen no atam agrada ahye na motrom kwasia edi etweba yawo agrada atwe abo abiriwa wo aboa agrada nkofo dina ne twa nyina asai jomama Jimmy fade yawo no value what you have adai na ma Jimmy sa muka se kwasia fo mu ye leaders a ye betena wa Jimmy ahwemo amama Jimmy on mu fam Jimmy kwagigi sa asiri from sem adai na mu ye muwa sa stupid people na kwasia iboni we ni mahama opre a picture obetimi dia scam obi a owiase won na fe Ghana dia site said Nigeria dia say wa pese o kire mu se Nigerians for omo Ghana yi se ye jaye ho a omo betimi agye kuro na aboso because omo no mutu kwan a omo nko omo achi bie because omo krom no ehonye enti so Ghana eye dia omo aka Ghana enti se Ghana for eja omo ho na so omo ma Igbo fo yi kwan na omo tumi esi omo kingdom e Ghana dia yenka hu se omo age Ghana aboso na Twene Jonas esanso eka insembi efa eye Igbo king no yentie de Twene Jonas oka na Nigeria ni ba brochi a okoji se yon passport okoji Ghana passport ontimi fa Nigeria passport ma become a criminals ya bandi omo ba bia mudi ma Jimmy amwa stupid people ade mudi wiase kwan na bibia sika amwa bibia sika bibini abua jomama oni chance le wati kafa u Jimmy kacha kwan so ni net video pictures ni video no wono wasia we mampanyini woni akromfo twa pictures woni criminals in twa pictures sesi ya mino kase ekroma we scam Trumpa na ni abere a wode bande tutu amuso na o Trump be he oni Mahama gina ho wa woni ameche no o ne Mahama gina ho na o de Ghana be fra because ye mpanifo na Jimmy omni akromfo na fadamfo stem ya man say they can't even find agrada in prison and America na agrada o mo amfa na nkotum omni na kwhye dem na o maka che say on kana no ntum because o ma Jimmy amra nya adwuma o man machi nipa no a sentence in 15 years obi aboma baso say my yade nti enyem fe enyem kono. That is the purpose of a leader. A leader solve the problem. A leader make sure the country is safe. Nti ye akronfo afiri kronum de o makohye jailer obi ani beji se leader ne ye adwuma da bi ma Jimmy ma je kronfo ne bribe no mama kronfo no ehye fie nti stay me no enye wo na wo be ka che me wo eno a police for no prison officers no any inmate for ni bi frame e ka che me say agrada e ma jail ho agrada ni nsawam omo mfa na nsi nsawam since omo se omo de ne kono omo boa omo doje de ne fa ba bi nti o hye fie one me information bet dana omni ne call na because no be expect say obeba prison ho na omni na twitwa pictures what you say and on see ho omni onti oni picture ba kokura o sell ho oni ho omni na kwhye fie na maka che so nka na ntum na moye sa no what are you telling Ghanaians enti mu de sika nti ampe broni asem na obibini ya
poa sikanti on value ni pankwa sikanti on value ni pankwa yeyi criminal na kohye yeyi criminal de na kwa kohye afiase o se be ya o man mu be save da bi magimi so anything am o man no enti na nipakum nipa because Ghana ni no we nipa boni ni obewia but se obekum pa de enye komo enti nipakum aba no saa Nigeria fo no maye omo ahemfo no mu twa Ghana fo ti edi ye sacrifice Igbo for sacrifice every year be so mkum nipa be 1000 o menya nipa no we na kokum o ka so meku omo aho o meku Ghana fo aden magimi omo wi nipa enam omo wi nipa enam nmuti akwase amunim mo ana ehwe Nigeria movie da omo culture omo display on Nigeria movie omo kum nipa ewi nipa nam aye nipa sacrifice that is their rituals omo year every year ti said the asantefo bedi akwasi den no saa na Igbo fo nso omo celebrate omo Igbo no omo de no difference ani asantefo de ani asantefo de no omo nkum nipa ba omo de omo kum nipa wi nipa nam. Now we catch us a glass in of course every now and then Bruni. The system is working 24/7. Life is good in heaven on it. The truth will always feel like nobody's better at this than you. And the guy man check for kwasi akwaje pro to the from him. Na for man clan for no and asante for no mu develop estate wo. Na mu pam kwasi afo on ba no behind na yet ase. Omu hind I don't get me on you na enye me wo school na me wo classmate you friend okolo no e good. Even though so catch him in chrome for win panam there. So far the free to Jonas ne side na yakwakofa yenso yede ba be somo nti abusu am besro so be subscribe to your channel no send update bianso etomu an onso obenya bi atie na wa share ato other platforms so ede amai eha na me de obesi kete wo se enye dodo nwunwa makra bye bye.